nyuma yo gufatwa n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida wa Venezuela yafunze amaso ndetse n'amatwi. Na n'ubu abantu bose bacyakomeje kwibaza zimwe mu mpamvu zikomeye cyane zatumye Perezida Nicolas Maduro afunga amaso ndetse n'amatwi ubwo yashimutwaga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amwe mu mafoto yari gukwirakwira hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga ni iyi ngiyi kugaragaza uburyo uyu mugabo yari yifungiye amatwi ndetse n'amaso, yambaye amapingu ndetse afite n'icupa ry'amazi mu ntoki. Kuri uyu munsi kugaruka kuri zimwe mu mpamvu zikomeye cyane ibi byose byagaragaye kuri iyi foto ndetse na zimwe mu mpamvu ziri gutuma kugeza amagingo anga kumeza kuvugwa ko Nicolas Maduro yatangiye kuburanishwa, kuko iburanishwa ryiwe ryatangiye ku munsi w'ejo ku itariki 5 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026. Iyi ni ifoto iri gukwirakwira hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga nyuma y'umwanya mutoya umugabo atangiye kuburanishwa ndetse watangiye no gukora n'ibikorwa bigiye bitandukanye. Donald Trump niwe wenyine washoboye gusobanura ibingibi ndetse anavuga neza ko yiteguye rwose guhanga ndetse no kurwana n'isi yose muri rusange. Turebye muri politike y'isi ndetse n'imiyoborere, uvuga ko isi yose yamaze kubona neza ko Perezida Nicolas Maduro muri Repubulika ya Venezuela cyangwa muri leta ya Venezuela ari umwe mu baperezida bafunzwe nabi ndetse bakagaragazwa ko baciriritse ku isi yose muri rusange. Ubundi Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni kimwe mu bihugu bikomeye cyane ku isi bitwara uwo bishaka kandi bikanabangamira uwo bishaka. Ni nyuma y'uko kuri uyu munsi byagaragaye neza amagambo yavuzwe na Nicolas Maduro agira ati ndacyari perezida w'igihugu cyanjye, bari kundenganya. Nyamara bikavugwa neza ko uyu mugabo ari kwitaba urukiko rwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nicolas wa Venezuela yakuye ku butegetsi na Amerika bwa mbere yagejejwe mu rukiko, arangije avuga ijambo rikomeye cyane agira ati ndacyari perezida w'igihugu cya Venezuela. Uyu mugabo rero ubwo yari ari mu rukiko yari kumwe n'umugore we, aho bombi bahakanye ibyaha baregwaho n'iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amasaha make mbere y'uko ibingibi byose bivugwa, Vice Perezida w'iki gihugu yaramaze kurahira kwa Perezida wa Venezuela, aho yasabye Perezida wemewe w'iki gihugu ariwe Nicolas ko ashobora kuba yarikurwa maze ngo ibyo bari kubaburanya bakazabigarukaho mu minsi iri imbere. Ibi kandi byari bimaze imyaka irenga 56 wari Vice Perezida kuva mu mwaka wa 2018 yavuze ko atiwe agahinda n'ishimutwa rya Maduro n'umugore we. Nyamara benshi bagatangira kubiseka babigira nk'imikino, bakavuga neza ko ubwo Perezida yagombaga gushimutwa mu rukiko rwa New York, Perezida Nicolas yahakanye ibyaha byinshi harimo n'ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge ndetse n'ibindi bicuruzi bugiye butandukanye. Avuga neza ko we nta mpamvu namba yigeze tuma ngashaka kubana ndetse yewe nganacuruza ibiyobyabwenge. Abategetsi batandukanye hamwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Donald Trump muri Amerika bavuga ko mu gufata Maduro ubutegetsi bwa Washington butari mu ntambara ku biyobyabwenge, ahubwo bugamije kwigarurira ibitero by'iki gihugu ndetse n'ibintu bitandukanye by'iki gihugu bifite 20% by'ububiko kamere bya petroli. Bityo bikaba biri kuvuga neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika icyo zari zigamije ari ugutwara bimwe mu bikorwa bikomeye cyane byo mu gihugu cya Venezuela. Gakurikira ko byabereye mu rukiko, ku rukiko rwagenze ndetse n'iburanishwa ry'uwo mugabo. Iburanishwa ryatangiye umucamanza w'imyaka 92 asomera Maduro ibyaha 4 aregwaho n'umugore we, ibyaha 3 aregwa. Umushinjacyaha mukuru wa Amerika nawe wa gatatu yatangiye ibyo byaha abaregwaho mu rukiko rwo mu mujyi wa New York. Umwe mu byaha uyu mugabo aregwaho ni umugambi w'iterabwoba ndetse n'ibiyobyabwenge, umugambi wo kwinjiza ndetse kokayine mu gihugu cye, gutanga za machine gun ziturika, umugambi wo gutanga za machine gun n'ibintu biturika byo kugira ngo nabi umugabane wa Afurika ndetse n'umugabane wa Amerika yose muri rusange. Muri rukiko kandi Maduro yari yambaye umupira w'ubururu w'ijosi ndetse anagaragaza neza ko byose mu byari kurigwa arengana. Byose byagaragaye neza ko ngo ikintu cyose kiri kuba byo ari ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amerika iri gukora ibigendanye n'inyungu zabo bwite. Ni ukunguka uyu mugabo w'imyaka 63 yasabye ijambo mu rukiko mu guceceka, maze avuga ko akiri perezida wa Venezuela, ahubwo asabwa ko isi yose yamurenganura kuko ngo ari kurengana nubwo abantu benshi batangiye kubyita ibintu by'imikino. Maze ahabwa umwanya agira ati njyewe ndacyari perezida w'igihugu cya Venezuela, nubwo abantu benshi babifata nk'ibintu byoroheje, gusa ngenda ndacyari perezida w'iki gihugu. Rero ndasaba kurenganurwa bitewe n'uko perezida w'iki gihugu ari kundenganya. Nimuze tugaruke gato muri politiki, bigenda bite kugira ngo perezida w'igihugu runaka ashimute undi mu perezida? Turi ku isi ho hayobora abafite amafaranga, hatari kuyobora abafite ukuri. Ibingibi nibo byumva neza, ndumva uri kumva ibyo ushaka kuvuga.
iyi si turimo ni isi ishobora kuba wayobora ufite amafaranga kuruta kuba wayobora ufite ukuri. Perezida Donald Trump rero ni umunyamafaranga kandi n'umwe mu bagabo bashaka kugaragariza isi yose ko bayiyoboye. Nizo mpamvu zikomeye ziri gutuma uyu mugabo akora ibishoboka byose akereka isi ko Perezida Donald Trump atari muri iyi si, ubuzima bw'abatuye isi butagenda neza. Ibi yabikoze ari kugaragaza ko igihugu cya Venezuela kigomba kumwubaha kandi kikamusenga nk'Imana. Nyuma y'ishimutwa rikomeye cyane ryakuye perezida w'igihugu cya Venezuela, abantu benshi batangiye gutekereza ko Perezida Donald Trump hari ubundi buryo bukomeye cyane bushobora kuba bwatumye n'ubundi ashimuta perezida w'iki gihugu cya Venezuela. Abandi bakagaruka bavuga neza ko ahubwo ari ubugambanyi bukomeye bwa Perezida Donald Trump. Benshi bahagaze ku magambo agira ati Perezida Donald Trump ni umwe mu bagabo ashobora kuba bagukora ibikorwa bitandukanye, bakaba banakora kandi ubugambanyi bukomeye bya ku ruhande rwe ndetse no ku zindi mpande zigiye zitandukanye. Uyu mugabo nanone yagarutse ku magambo akomeye cyane agira ati nubwo isi yose itabyemera, gusa igihugu cya Venezuela cyari gikeneye ubwigenge cyangwa cyari gikeneye kuba cyabona undi mu perezida utari Perezida Nicolas Maduro. Ibi ngibi rero byakomeje kuvugwa ahantu hatandukanye, abantu benshi bakomeza kugira bati ese nibyo koko kino gihugu cyari gikeneye undi mu perezida, koko kino gihugu cyagombaga kubaho gutya? Gusa nanone abantu benshi bakagaruka ku magambo akomeye cyane agira ati byose ni imigambi ya Perezida Donald Trump. Atazi uyu mugabo rero ngo ni Perezida Donald Trump ni umwe mu baperezida bakugira nabi babishatse, kandi ni umwe mu baperezida ashobora kuba bakoresha ibishoboka byose bakakuvuga nabi bitewe n'uko we abyifuza. Abandi bavuga neza ko Perezida Donald Trump ari umwe mu baperezida ahubwo bashaka kuzasubiza inyuma isi yose muri rusange, kuko agaragara nk'umuperezida ushaka kuyobora isi nubwo isi yo yaba itabishaka. Kandi ngagaragara nk'umuperezida ushobora kuba yafata isi akayishyira mu maboko ye, mu gihe abandi bose babona ko ibyo bintu bidashoboka. Perezida Donald Trump we abona ko aricyo kintu cyonyine gishoboka, kuyobora isi kandi akayiyobora mu buryo we yifuza kuruta kuyiyobora uko we yifuza. Amwe mu magambo rero akomeye cyane akomeje kugarukaho n'abantu batandukanye, avugwa neza ko ngo Perezida Donald Trump ari umwe mu baperezida bashaka gutuma isi idatera imbere, kandi n'umwe mu baperezida ashobora kuzatuma isi yose muri rusange yisanga mu kaga. Igihugu cya Venezuela kiratabaza isi yose kumenya igice kugendanye n'ibyo Perezida Donald Trump ari gukora, byaba kugendanye n'ubugambanyi bukomeye buri gukorwa na Perezida Donald Trump uri gukorera igihugu cya Venezuela, ndetse n'ubundi bugambanyi bukomeye n'ibindi bihugu by'ibihanganye bikomeje kugarukaho. Uyu mugabo akomeje kuvuga neza ko ngo ibi ngibi biteye ubwoba kandi ari ibintu bidasanzwe. Mwakoze cyane rero kubana nanjye. Ese mwebwe muri kubona hagati ya Perezida Donald Trump ndetse na Perezida wa Venezuela ari uri mu karengane? Ese uyu nguyu bari kurega ibiyobyabwenge niwe uri mu karengane cyangwa n'undi mu perezida uri mu karengane? Dore muri comment section. Yitwa Abanyungusi, ndabakunda cyane kandi mukomeze kugira ibihe byiza. Amahoro, imigisha Uwiteka atanga bikomeze kubana namwe, mukomeze kuryoherwa n'ubuzima. Stay safe, be blessed, we love you.